Сегодня не надо ничего придумывать. Сегодня надо просто, я так считаю, что всем нам, вышивальщицам, обратиться к нашим корням. Men bu fesni internetdan yillar evvelsi ko'rganda bir keredan sevdalandim, pek begandim. Açıp vaqt-vaqt men baxaydim uni. So'ng xizmat oldi, men bu Arslanda kurslar açıldı, men keldim bunda o'qidim. O'qiganimdan da уже çok bir şeyler nag'ishladim. A fesni bayağı bir tecrübem olgan so'ng başladım nag'ishlamaya bu fesni. Еп қолданмаған. Это канитель деген бір телчиклерінен, татаржа канительге тыр-тыр дегенлер. Оле канитель деген телчиклерінен безетілген, япылған өрнек шекілде.